Ups dan keseng gitraip nonyak truk kejela ba musandal marngar wa keno bagi don gi hespa gi soka bagi bajla gi baya subut ban panja syurut ya gi para kasi bakin ya pai ya pra ha bakren mentak sengi sekilat petai kebor ba muslandal ong bagi jing dawa Kementerian Commercial Trucks and Owner Driver Association MCT UDA ban pengkeu baikit ya kedobilan nagi company kadai ke basyong ni haduk baga soka ru kala menjul namal baga seng kampersya ya soka nei ya gi company ula keno ru bagi hespa jonggi company bajla kilala ban penia syurut hadu bagi praksi ya poi syak jing yang mensau kumbale ke sokra pareng ya makasi ula ong ba kaseng kam kwa ban ujol sika Human Rights Commission ru nama balada lek kumta ki ban ngat kinde ki kasihi nadu ki officer ki magistrate ki polit nama ba kadai ka jing plan ki bajla najrong ula ong ru ba kaseng kelap bagi babun ki officer ki polit kasi ki bakam ejri ban ya ka gidkhot jong kaseng ru susu la tu ba ha kajinya ki dang sian ha morong keneng kidon kumbala ingut kidai ba truk ki ba mensau jul handai kiwe ki ba bun ki mensau mu mala na kajinya pen ibo bagi pulit ki ba la keno bagi de ki bajla hi ki ba bom bagi betit la ben kedau ba dang sian ka steng MCT ODA kala penlong ki kajinya ki ha morong keneng da ba khang ya ki truk ki dobilat klinker nagi company kumsi benta bandawa pen kewi ke baikit jungki Simen dari bahasa ile iya ke bor ke jungki ba kilala ban control lut ba umpo itu uput begini rumah dan banyak mensau mengirum don ke bor ke bakrau ba bat kiale bat kajur ba menta kata ke divide and rule policy menta kila petrekam kum petrekam ki bor de besinsar ki british media besinsar media badon kata ke divide and rule policy tingu kum ka association mau babun ile ya perkata kani kadai gawai lagi begitu pemerintah melakukan kita divide and rule policy apa yang jom minta divide and rule policy kalau apa yang buat bat ki officer sarkar bat ki nontre po jang sarkar baleng isim ya kani bagi nom ai saka Human Rights Commission ni mai fa ya nama apa ko di nomor Human Rights Commission ada ni complain nang ba ini saki sebut kini gijing tho di kari bajer basi akhai kinom pet ya ka issue bejuni kinom mat ka ega issue bejuni raini ni akun na mata bagi nyo ban ya ukau kun bagi besar dia ya dikun dikti bagi akun asuro namta bagi nyo hok kajo tegani Human Rights Commission ada ila tho edi lani IFA hafakut kan kenyot yang sorka kata ka jinglam juni bat ini ki he sorka kum bolong hi belajar semua kene ki ki ban ngat ki paradok di sini kata nya istikana kingat ke officer kasi nadu ki magistrate kingat ki polis ki bari kasi but yang ingin skama adalah la ai kateng ru wat ki constable kasi ru kingat anta nang isailah yang por long kini ki badai ki barsala kilat kabaya kapor laporan kam ki barsala na jerong ru ki bangat rai ku mengikan nom bai pedeng mengibat ki praksi kata ada ke jinglam ke jungi be jingkran ki para lokal juga association bat kani kan mi ya kata kan divide and rule policy apreng pa bat nama apreng jungi la ngilam mata mi jingap ke jungi babun ba kini kinontre officer kasi ngilam ni babun ba bat bun ba wat constable ki bade ki pulit kasir ngom ki bun ba ki badan kam sip idri ki ba kam idri ban ngiru ba ka jingap ke jungi kata te hendrai nakalian ke sorka ka bukut kemot ki punya tuku yani bat kini ki nong tre sokar di badai kasi ban gilegi ya kata kala jur bamta kani kadi di baju rule policy ka bakan bamta ya nakali ngajungi ndala langat ada jinge kala wan ka engori habakut kingat bagi para kasi jinge no yo mi setengah situ ya junjan da tugas ni maja mau penyang dai logum ne kalau tu for ya for ya ki mangi de mangi ba sedang cuai wa paman kulit itu dah di politik pas sedang ngigi situng hai kali bawa di peskuat nang teh lako umlong umlong trai iman squad gitu dan si spak tadi lagi di squad teh itu kebor teh awan dewi ketrok tinggi situng hai di ketrok ande sipet si san ruminit supun air itu kas dan teh untuk ngat lam sang ne ngedrat
ni mas te ko ba ni le no sa si tu angata kita mikir pun terus ni ni dua itu ni boleh juga transport di company pergi transport kia sport mah yang pertama ki teh logo di shop di timah kita maksud teh logo ni kan bangun ni nanti di nak kan ban tolong tim kita logo ni tak kelihatan unsur kelihatan ingin syak ingin lek dekat bawah ni tak fikir nanti mengeran jadi kali berpai saja dah yo yo kau mudah bilong dulu bang kata dah yo kita kau jungi kita mensawjur kini ki lainut hari don gitu kita nak khidmat bagi sat khidmat don kita syak bom dah latih je nak bunyi bom latih thì cái bang ni lah tu si boleh kisah orang ni ba kata kau bentang orang bang ni kuat balik dari baik dulu polisi nama kita bom juru bagi bom ini tu si kita di force kita ni lah orang kita balik kita jalan kita lagi kerai jalan bom ini but kita kali nak kini ru kilap ya kaji sya sekali nak iru badal kita orang kuat di jongiru kita 1 kilo kimi kita di sya tu ada kali keran ni nak yang kita presu mai don lang tu biar tu wantan ni kini nak tiru kideki makajing begitu tu mah yang cepat bagi idul badla jadi orang berisi arti kamu bagi wantan gitu di lokmi dah kabur hari dia nama gaji don lang tu pada kamu lala ban khangla dia kata tu ni itu kesini tu ki basyo bom memang iman mat sekali gumia ibak gumia ibak lu i por bom nagani mu por bapai dia nak lihat jung iru hadu man be iru kemudian nak lihat jung ki polis ki mondai di trajela tamam kita ki om baik di masa ki om badai CRT hanya ki om ta tamam ki dei bar jalan babo mi jong ba dia kini ru hadin bala bagi rakyat ya ani babo lati untuk amun ki babo ni ki baca cumi ki dei ki force bar jalan adu ki ikran beda dah tidak kan hadin bala ya pral pada pro di spot don nama itu sang dalam nama balik mana ngasyakem ngai iman mereka apa show nak poka atau bertugas bulan dulu mau apa di baru apa di scenario dia kemudian ngai show yang turun surat ni jadi dalam ada bom ada show ada perang kini pada kemudian kilalu nang cicakan kiabun bahari lalu kilapan out nombor terakhir buat yang nombor kemana don tu situ dia macam kita lah pada yang bahan, nak kalian jom iwe di produk juniru, show mo, dah terus suboi, siapa tahu ini dah lagi, nama kita tahu nak kalian jom ki, ya kalian kerja, jadi kaya bang iwan hungi kalau bang, ni ko akan percaya nak kalian buka association, ya keraya jom buka association, ni pun try kalau community, nak kalian jom ni ngintens bun nak kalian juga lawyers bagi gue kiba nilai konsep tips pangkaan di kibun bang nilai laptop kiba aji mo dingi bagi lecture human right learning in IFA Henry nak kalian majungi sekomu nak kalian jongki long kami di long pa larang ba association kejungi anta nadu ki samla semua di pada nampak asujungi inabu ya gue gerai kalau nak try over fighting kibu kejingkeli kata kalau banginum lek minum lek siapa human right nanti minum lek dengan saya nama apa hapangian kita i kini jingjia atau itu kini jingjia kita kini kendit menteri mentang nado sedang yang kini kakam kaba suap ini nak kalian juga ikut di Asia di bala ladon di Asia dua kilo pai ijlai ini nilai rai bangin kiar dia pun ini minum terek lada air min sakit air min sabom malah pun ombak air ni bangin pun hadu bangin daya pro kali hadu bangin poisi yang bendiru kat nu posin kat nu por bangin le
nakali ko jungi boy bagi ngimat kita mengi ya gini cik dari ni nakali ko jungi bagi nilai penenja pemanggil aktif kilo ya kilo jom separasi kepada personal dan pemilih yang tak dibaca dalam polisi pergi minum terakhir nation tentang apa deh kebangiwan ini taksi